الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنته وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يأتي الله سبحانه وتعالى في تمام الرسول سيد الحمد لله ينطري يجول إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي بين سبيل من يجول صحابة بفوق وجول أيدينا نانجا وجوك يدينا كمجوكنوك أيها الجوك يكدين. اللهم آمين. ولكن نويا لغيرنا يجولنا مؤدك الله مبادو وقال وتجبان تجيئة جوابا بباب حفظ السر كم قال في حفظ الغندو. حفظ الغندو وهو دابنا للجندو سبوتو أندني مبوتو إما ويتو ما نودو وبيو ميلي غندو ما هو نادي مكونو أني الحالي وندو فالاكا نودو ساكيدو على الوحيما مرض نودو ولا غيرو على ريالي كاي بيتي ميغوتو وين نوتا ميولا مايغوتو كونو مي اي حق نمدن تو على كسود نيلتن ميتاوي ميوتو o inni o yetike matahala hay goto o monda wolan do ko goto o kadi no wayi mari goto mo suudata gundo o do kadi ko wana non be wi ko sirrun fa idha fasha fasarru fa idha fasha fasharru gundo ko gundo si o sakiti ko wonti bone. Idan kala ko anduda yewtudo ma on humputudo ma on o yida dum sakito fiw ko yonu bermodo no waddi ma ya mardum do ya reena dum hara wolna dum hay goto wondo wo wondo o addi non dalil ji dum ko tindinta dum do haray no hani ka neddo mara gundo o fuɗɗori o aya ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi wa awfu bil ahdi hunne aadi innal ahda kana mas'ulan tabiti wonde aadi laatike koko landitete si on tigi wi'anima a ɗum ɗo noon haray miɗo falama yettade goɗɗum kono noon yo wonu beru meɗen nani ayni awa ɗum ɗo woni aadi wonon fiɓugol aadi wonandema goɗɗum kono mi sikka a wonanta hay goto ane a hutoran fenade ha hande a nantirila goɗɗum en yewtiɗo goɗɗum nantoyɗa ɗo nokkugo o ko ɗum wasimɗo wolanma awa gasi ɗum ɗo ko aadi ƴettide makko aadi engagement wonde ɗum ɗon a wolanta ɗum hay goto wota fetude aadi an maki hunde aadi landitoyte hihi ko honɗum firtannoɗa ndi aadi kono waɗi innal ahda kana mas'ulan o landiteɗo so tawi on tigi firti aadi ndi tun o landitoyte ko fi honɗum ko firtane aadi ndi. amma kama kujinaɗo sallllahu alayhi wa sallam o addi o hadise arano ɗo kanko watti 694 hadisaji ɗi mbi deftene fuɗɗa jangede. wa an abi saidin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ittama e abou said al-khudri allah weltanamo weltano sahaba ɓen fuu قال أوي كانكو أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله أماكي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة أندو نجيا يبرب بند يم ببن جيبورغال نيند دارغال كالله إن من أشر الناس لو أقدمه كاللسني أشر أفعل التفضيل أكرم أعلم أفهم
أعلى أسفل أعز أذل فعل تفضيل هو يكون فعل وعدة ألف باو هذا أحسن من هذا نندو بوري ويقول نندو بوري نندو كاري نبوري فو جودي كاري نبوري فو moƴƴude kaari no ɓuri fof bonde kono arabe ɓe ittiti fiiluji ɗiɗi ɓe itti alif o ɓe na alifu tafdil sina ɗum fiiluji luttuɗin fof si a addaymo so tawi ko thulathi so addaymo a watta e hamsa on ɓaawa alam akram afham khayrun e sharrun ɓe heewa wiide hada akhyar min hada asharru min hada ma anda wasili ko noon dowa soggirede ɓe ittiri hamsa on ɓe arabe no yiɗata ɓinɗinnagol ha feƴƴiti ɓe ittiri ɗiɗo konnguɗi hayre e char no heewi ka wowla o ɓuri moƴƴude o ɓuri bonde o ɓuri moƴƴude o ɓuri bonde o sono wolte ɓay noon sono konngol ngol aray ka ɗengal ɓe foygintirnigol ɓe inni hada hayru min hada charru min hada sinano ko hada akhyar min hada kono ɓe yetti ɓen hada hayru min hada hayru akhyar hayru on ɓuri foygitanade ɓe charru e achar charru on ɓuri welde wowlude kono ɗo nela sallallah sallam o yeltiti ka lasli konngol ngol o wini no jeeya e ɓurɓe bonde e yimɓe ɓen fof ka Allah ñande darngal place hombo arrajulu gorko yufdihi mo hewta yottoyo ilal mar'ati faade e sonnajo makko on o hewta e makko ka gorko hewtanta sonnajo ɗon o hunta haaju makko fes wa tufdi ilayhi kanko sonnajo kadi o yotto e gorko on kan kadi o heɓa haaju o hunta haaju makko on few e juuɗe gorko on o wi thumma yanshuru sirraha refti gorko on saakitoya noon gundo o sonnajo ko o yi kon ka ley coñci ma no ɓe waɗiri noon golle ɗen o na filitanagol gora e makko ɓen ɗiɗon ɓay mi hendikemo mi warrini o waɗiri ni o wattitiri ni oɗo waɗo o ɗum Allah surri on tigi naati ka suudu fermi bafangal akkitiri dowji ɗin ɗanni ni ampoule o suddike no gasa hunti haaji mum on ɗum ɗo ko gundoɗi yeltoyo noon o Allah surrimo ɗum ɗo fof no wawno hara Allah waɗamo no daabeji ɗin fi goɗɗo ɗon hatta gorunku yana e deyunku hara yimɓe no raarude mara daabeji ɗin ko hakkude majji to ɗiɗi hini darindirde an Allah waɗi en banu adama kañum ɓe Allah ittali banu adama yagal ngal e muɗum kamɓe ɓe watta ɗum on tigi yilto noon wirta hoore mum ɓay so on tigi wirti ɓeygu muɗum tentini ko yowodiri e baldi ndi ɓay ko kamɓe ɗo no woni e gollude golle ɗen hara o wirti hoore makko kadi oɗo no jeeya e ɓurɓe bonde place ɓen ka Allah subhanahu wa taala ñande dargal kono si ko sonnajo waɗi ɗo ko gorko fewtina ɓay ko heewi kon hari lawnu ko worɓe ɓen wowlayno gundoji sonnaɓe ɓen joni noon fof no jillodiri sonnaɓe kadi ɓe jooɗoto kamɓe kadi ɓe yewtida moƴƴi mo ɓe ko honno kañum e mawde muɗum feƴƴinirta mbaldi woɗi jottoɓe yewta ɗum haala ɓe ɓuuri haccitande maɓɓe ala ni banu adama yagal ngal ɓorama yimɓe ɓuy e noneji goo si tawi ɗum ɗo no harmi ɓay no harmi le pellet wowlugol sifoyo ko honɗum yi e sonnajo on ma sonnajo on sifo ko honno yiiri e gorko mawdi muɗum boni ko ellaji ɗin ɗi tawta onti no suuɗuno ko gundo sago mo yimɓe ɓe andata woni ko noone golle ɗen mo be maɓɓe haray oya sago muɗum konko waɗi ɗon goɗɗo go andata ɗum ɗo sino harmi ɓay no harmi pellet itte sikke naɓugol wudere fuɗ yani naɓugol batte golle ɗen tigi inna awa hino yi ko ɗum ɗo ɗo men waɗi ko ni mi tawri
ɗo ko hunde harmude ɗo ɓe sikki tun hay Firawna hersuno waɗugol ɗum boneji makko boy lintama kono lintaka wonde himo waɗayno ɗum hara ɗum dagaki naɓugol wudere futu dagaki few ko waɗi ko wirtugol gundo hay si tawi on tigi o tawa ko tedduɗo ko adra mo wondi e wudere futu makko nde mo hani ko gonga son tigi tawi joni mo wonde wudere futu makko nden o jiiɓali hoore makko o bonnali hoore makko o borjinali hoore makko ka o welto o yetta Allah e muɗum ɓayna ko weli hewde tan tini o zamanu men ɗo o wawi waɗande debbo on kado weltinamo si tawi a islam makko landike mo hi kono ɗum taw paygum kum no neyi ko neyi ha ko moƴƴinede wallahi ko neɗɗo reeniɗo neɗɗo hiwiɗo neɗɗo moko baajo neɗɗo tedduɗo ella ala ɗum noon kono wowla ko ma artira batte on inna awa hino ɗo monda adda jonnaɓe ɗum ɗon dagaki few julɗo watta ɗum rawahu muslim ko filli hadis on ɗo ko imam muslim hadis heeɗo ɗon on kanko watti 685 wan abdillah ibnu umar radiallahu taala anhu ittama abdullah ibnu umar yo allah weltanamo kanko e ben makko anna umara radiallahu anhu wonde ben makko umar hina ta'ayyamat bintuhu hafsatu sanga nde o wonno o ala mawdu ta'ayyamat wongo ala moodi sonnajo mo ala moodi ɓenna ko ayyim ɗo wi fankul ayama minkum al ayama ko jamu ayyim ɗo noon gorko e debbo fof ko ayyim wiyete woni sanga o ɗo tawi o ala moodi yeggiti moodi makko mayno ka ɓe sertuno sikki noon moodi makko mayno woni ɗo hande kadi o ala moodi kono hari o heeɓi dewgal aranal ɗum ko Hafsa joni noon Umar ɓawa o jiwo makko ɗo woni ala moodi gaala kanko o wi kanko Abdullah ibn Umar o wi ma ɗum kanko Umar tigi o wi laqitu Uthman ibn Affan mi fotti mi hawrodiri e Uthman ibn Affan ɓay min fotti radiallahu anhu fa aradtu alayhi Hafsata mi weeɓitanimo Hafsa fa qultu wimi in shi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar siɗa faala mi resinte Hafsa ɓiɗɗo Umar o ɓiɗɗo an o si tawi ɗo hiɗa jogi haaje mum ɗa ha to jini o jiwo an o ala moodi fewdo ɗo haray mi okketemo mi resintemo ɗum ɗo holli baabirawo no wawi kañum tigi dogugol ɗaɓɓana ɓiɗɗo mum debbo modibbo o jindi o fotte Umar ni he Hafsa andi o ƴawi e edda makko timmi si tawi himo wele mi okke mo on tumati gaala Uthman jaabi hon ɗum o wi sa anzuru fi amri yoni miɗo daarode fiyaki an o miɗo daarode miɗo miijitade o wi kom arabu so tawi wigol joni awla miijitade taho ɓeynayi sa anzuru fi amri aw ufakkiru fi amri o wi falabistu layaliya Omar wi mi ñiiɓi mi woni jemmaji mi woni balɗe summa lagiyani on tumati o fotto e an fa gaala o wi kadi badali alla atazawwaja yawmi hada feeñanilen wonde tami jombu fewndo ɗo alla atazawwaja mi yawmi hada tami jombu e ngal ñallal an ɗo faadaka ngal ñallal ngal one mum mana ko fewndo ɗo o zamanu mumen ɗo feeñanilen fewndo ɗo hayso mi natal e gere jombugol o gantini quoi falagito Ababakrin kanko Umar o wi mi fottoy kadi noon e Aboubacry as-Siddiq gonguɗo on fa qultu wi ummomi in shi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar siɗa faala mi resinte Hafsa ɓiɗɗo Umar o Hafsa ɓiɗɗo an on si tawi a jogi haaje mum mi resintemo fa samata Aboubacry fanki wowlala e hunde andi Ousmane kam wino miɗo daarude miɗo miijitade Aboubacry kañum o fanki bude o wiyali hi o wiyali o wi falam yarji ilayya shay'an
o rutta lan hay fus o jaabaki lan miɗo jaɓi miɗo weltorima o woy fa kuntu alayhi awjada minni ala uthman mi wonino tawi miɗo monanimo ɓuri komi monani uthmani ko yani awjadu minni ala uthman filu tafdil wonde si ari hakkude wowlowo e goɗɗum goo ka arabu no metti maîtrise ude ko honno wowlirte fa kuntu alayhi awjada minni ala minni ala tawi ko kanko mi ɓuri monanade ka an ɗo mone makko on no ɓuri komi monani Ousmane kon Ousmane bette jaabino ɗam yonni mi résultat ɗon e ɗon kanko noon o wolali hay fus jaabaki lan hay hunde awjada alayhi mo heɓɓangol mo mone falabistu layaliya mi woni ɗon kadi jemmaji balɗe summa khatabaha annabiyu sallllahu alayhi wa sallam refti nelaɗo ari noon ƴamimo hari ko ɗaɓɓete ko heɓike fa ankahtuha iyahu mi resinimo mo enen ɗo ko damiruji ɗiɗi mi resinimo no wawde ara ko nelaɗo mo hafsa no wawi mi resinimo ɗum ko hafsa mo nelaɗo ina no sella len ka nahaw yani a'taytuhu iyaka no jogii ɗon kamɓe kadi ko honɗum e muɗum si labsu aroyi ko honno ardinirte puisque ko damiruji mo ko hombo e majji wonata oɗa ko hombo e majji wonata oɗa almim mi resini nelaɗo hafsa mami yetti hafsa mi resini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaw ɗum waɗi falagiyani aboubacre hawroye an noon min fottoyi fagala o wimmi laallaka wajadta alayya hina aradta alayya hafsa falam arji ilayka shay'an no gasa a monani ko lam no gasa a monani no lan sanga weeɓi tan ɗami hafsa yomi jombumo mi jabaki ma e hunde ka fagultu mini nam hiye tigi o ari goɗɗo no ka ɓernde an ga qala aboubacre wi fa innahu lam yamna'ni an arjia ilayka fima aradta alayya ko hani andugol ko haɗano lande mi ruttete sanga weeɓutuɗa e an resingol lan geɗal ma hafsa on ala ko haɗanomi mi jabagol ma illa anni si wona tawde min kuntu mi wonino alimtu mi andi anna annabiya wonde nulaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam dakara ha wowli fi makko jantike mo miɗo anduno mi naninlaɗo no maka no faalamo resude ɓay noon mi nanino ɗum mi tawita mi wolana min nelaɗo no faalamo jombude ɓayi nelaɗo taw o wolanalima woni konti ko gundo mais falam akum mi latanoki li ufshiya miɗo sakita sirra rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam gundo nelaɗo on walaw tarakaha annabiyu sallllahu alayhi wa sallam si tawino nelaɗo o accinomo ɗon hara o jombano o laatinano la gabiltuha min mi jaɓayno mi jombayno hay miɗo habbi ɓawi mi nani nelaɗo no maaka e nder maako makko on mi faami wonde hiɓe faalamo resude joni ko haɗi mi jaɓuma si min non mi wakkilaki puisque nelaɗo no faalamo haray mi adintinni mi sakiti gunɗo makko no gasa o yiɗano mi wola ɗum fewno ɗon no jeeya ko wallitoto haajuji ɗin haaɗi moƴƴa suuɗugol ɗi taw haaɗi lanna humade laɗo sa sallam no makane nokku goo wallitore fi huntugol haajuji mon ɗi suuɗugol ɗi kadi fuɗɗoto ɗon si suuɗaka moƴƴa no sabna ka fuɗɗorde ɗon siɗi sakike ɗon gaño no wawi bonnude few ko ɗum haadi si tawino o yawno ha o amito e fes min mi jombayno mo goy na añugol mo na ɗum hanno mi jaaboma
rawahu al-bukhari andi ɗo aboubacre mari gundo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam holli margol gundo ko hunde waɗɗinde gawluhu o firi ɗo kongude o wi konngol makko ka o wi ta'ayyamat ay sarat bila zawji wa kana zawjuha tuwfiya radiyallahu anhu o woni joni o mara moodi kanko hafsa sabu moodi makko maayino moodi makko maayo accimo woy wajadta ay gadibta a tikki wajadta alayya la'allaka wajadta alayya ko ɗo itta aw to fa kuntu alayhi awjada minni hadis sakkiti ɗon ɗo la na kanko sakkiti gablal akhir kanko watti 687 wa an aisha radiyallahu anha qalat itamene men aisha yalla weltanamo o maaki kunna azwaju nabi sallallahu alaihi wasallam indahu laatinoke kamɓe sonnaɓe nelaɗo ɓen hiɓe ka makko ɗon sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe laatinoke hiɓe tolodi e makko kanko nelaɗo fa aqbalat fatimatu radiyallahu anha tamshi fatima fewtiti no arde fatima yaltiti himo arde ma tuhti'u mishyatuha min mishyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an o wi woopitaali yaadu makko ndun kanko fatima e yaadu nelaɗo ndun ko ɓiɗɗo makko yani himo mana himo yara no nelaɗo yarano noon no tippirta noon no palorta noon hay hunde ko seedi ala arti ɓen mum ha feƴƴiti o wi falamma ra'aha sanga nelaɗo noon yii o geɗal muɗum fatima rahaba biha o tolnimo o wi bisimilla bisimilla arɗo wa gala o wi marhaban bibnati awa ko tooli ɓiɗɗo an on ko tooli jiwo an on summa ajlasa ha an yaminihi awa an shimalihi o joɗɗinirimo ka sengo makko ñaamo ma ka sengo makko nana ko aicha woni jiɓi ko honɗuge mum ko honto o joɗɗinirnomo summa sarraha refti o gundimo ani o sowndimo fa bakat buka'an shadidan o wulli wullago tiɗugo falamma ra'a jaza'aha sanga o yino ɗenƴare makko den kulol makko ngol sarraha athaniyata automate o sowndimo kadi laawol ɗimmol fo dahikat o jani nane o sowndikemo o wulli o sownditimo laawol ɗimmol o jali automate fa qultu laha mi wi'animo ɗum ko nene men aicha o wi'ani hafsa khassaka rasulullahi sallllahu alih wa sallam min bayni nisaihi bissirar nelaɗo hertinima hakkude sonnaɓe mum ɓen fuu waɗuma antum sowndagol sirari sowndagol ma gundagol thumma anti tabkina refti noon hiɗa wulla fi honɗum wulluɗa falamma qama rasulullah sallllahu alayhi wa sallam sa'altuha sanga nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam immi on tumati mi landimo wala khassaki rasulullah sallam min bayni nisa'i khassaki nelaɗo hertinima min bayni nisa'ihi hakkude sonnaɓe makko ɓen fof bissirar gundagol sowndagol summa anti tabkin reftiɗa wulla falamma gama rasulullah sa'altuha ɓawo nelaɗo immike noon yalti mi landimo ma qala laki rasulullahi sallah sallam hon nelaɗo yeetima galat kanko fatima o wi ma kuntu mi laataki dey li ufshiya miɗo sakita ala rasulillahi e hoore nelaɗo allah on sirrahu gundo makko laaɗo sowndomi simo falno on fof yo andu o wolnano yeeso o wolnano o woleno towna sa o wiɗa ka noppi an tungo o sowndikelan ɗon ko tawde o falaka yo sakito komin noon sakitata ɗum mi watta falamma tuwfiya rasulullah sallah sallam sanga nelaɗo faati ha joni aicha kañum yejjitali on ɗon gadiya ɓawa nelaɗo faati ke ɓultu wimi azamtu alayki bimali alayki min alhaq mi wondiri ɗo ma mi felliti e hoore ma saabu haqqe an wonɗo e hoore ma on komi ɓeygu ɓenma mi wondiri ma mi ƴetti joni awa sa o haqqe an wonɗo e hoore ma lama haddahtini ma qala laki rasulullah sallallah sallam a wowlanaylan kono laaɗo yewtunoma ko
lama haddathni oɗo lama wona riwɗo mi fellitiri mi wondiri haqqe an wonɗo e hoore ma on be yetoɗami kono laaɗo yewtunuma ko fagala toon tomati fatima wi amma al an fa naam amma joni joni miɗo wawi wolude amma hina sarrani fi lmarrati l ula amma ko o sowdinomi kon ka laawol aranol mi wulli fa akhbarani o humpitilan anna jibrila wonde jibril kana wonino yuariduhu lqur'ana himo weeɓitanenomo alqur'ana on fi kulli sanatin hitande o hitande marratan laawol aw marratayni ma laawi ɗiɗi wa annahu no kanko aradahu l an o weeɓitanimo alqur'ana on marratani laawi ɗiɗi wa inni no min la ura al ajala illa kad igtaraba min mi yi'aali lajal ngal sina ngal ɓattike mi renali mi yi'aali lajal an ngal sina wonde ngal ɓattike ɓay wowi kon hitande ɓe so ari ko nde wotere o dartantanmi alqur'ana o joni noon o ari ɗo o dartanilan laawi ɗiɗi ɗo o waɗi ko wowa mi tangini ɗum lajal an ngal ko ɓattingal ni fattaqillahulu allah wasbiri muñoɗa fa innahu ni'ma salafu ana laki sabu ko hani andugol kon mi moƴƴi wontirɗo yeeso ma ardiɗo wontiroyɗo yeeso salaf ko feƴƴuɗo atti si woɓɓe noon iwtiri ɓaawa mana ɗo joni o humputomo wonde kanko attomo mayde o wi fa bakaytu bukai alladi ra'ayti mi wulli noon on tumati ngo wulla ngo yinoɗa ɗum wullinomi mana ko joni ben makko nelaɗo sallah sallam humpitimo wonde lajal mum ɓattike wonde kanko heeɗata yeeso fatima iwtira ɓaawo o wulli wi falamma ra'a jazai saga o yino noon ɗen jaare anden sarrani athaniyata on tumati o gundimi noon laawol ɗimmol ngol o sowdimi laawol ɗimmol fagala o wi ya fatimatu ko an yo fatima ama tardayna a weltorani an takuni nde wonata sayyidata nisa'il muminin wona kohojo hoorejo sonnaɓe julɓe ɓen fof taw ko an woni koho sayyida woni hoore superviseur wontirɗo dow julɓe ɓen fof aw sayyidata nisa'i hadihi l umma ma ɗum taw ko o wiwno kon ene a weltorande wonata koho sonnaɓe ɗe mofte ɗo fof o wi fa dahiktu mi jali dahiki jaleɗe an alladi ra'ayti ɗen ɗe yinoɗa ko ɗum ɗo wonno ko wanno hakkude amen ko komi